adu aina chingna ba madi lei mayam ai gi wak se mak to view ko hayang mo mai bi tong lai phau phau ya ra kani vote loi ra matung da na tang kuma pan da moi extend to rom ba ya ba without making it as a public knowledge ko na vote ka loi ra kan da we music extend to re ha di moi music ngang ba su congress ai ya roi na miyam da adu na vote loi ra ga ngai ra ga extend to gre tang kuma pan da hairak pa ma kai gum hairak ta di ai na ngasi miyam da appeal to janingi sa su lai gi drabada kari gi no noina action laudana sukuina February ge kuma pan nga si bol lady se hangmam thokpane ba mayam yani ko hai jaisa adu ainu jai jaisini either moina han extend tok thoga haidok ta vida thammama natraga boldly kaim ki vida du noina koina aran mangange tawing taw noi praja kana no akoi ngami angam mane koi di phage phari sini Facebook ta post ma apai chu phaba ngam mini namna na vote ka ni hojik mi fugai na laga koina loiba mi yam lei thado ga kapan ngani ai cheng hai sini ai koina loiba mi lei injal laga noi da kapan ngani thugai ngani noi meeting taw loi na namna na boot capturing taw ne na injal la ko sumaina na noi praja na ke doge hai no hai ga phong na ngasi dagi extend taw re su na hai kani si ai na mark taw view mark my word adu na traga di ai na hai chen ani mak ta na aran ba taw bani lab so grabo era ga na noi ngasi action log da vida congress an chaili le ke no su leitra matang na noi na hoji phabu ke dogi action log de adu ka kaigum moi na loan extend tor mi duna furan ma pha doini adu ka kibiro ekoi lan vote ki ngai bo werang ngani na traga vote lor ga su kai ma log de koi na ha de hai re noi ke dogi hai no na to wi type ta adum declare tor su ai ngai bi hoi sini vote si loi dore na sa ngai da ngai bi mayam tak pi yo ba journalist mo na su media chinau sing ne ai nga sai ni akoi gi khonjel se media ni media na hang bi oba minister da RTI thabiu extend to graba we have the right to information on this security ga mari leina de si di agreement to graba to dabra haimana hangbam changani adugo home gi da akoi gi DGP da hang bi gera home secretary da hangera home minister charge pai bi ba koi honorable CM da hang bi gera journalist na madu hek una da hang biu aduga BJP gi vote lepi ba kangbu mogi party president jo hang biu masi gi extend to graba to dabra ina masi akoi gi we deserve to know the facts akoi information je right to information exi kari gi lakri no democracy